Aquí están as vaquiñas cos terneros, co puchiño. Está claro que aquí solo hay un toro, por eso tienen todos los cuernos tan grandes. Ajá. Es igual, es un miro que... Yo ando buscando al toro y no lo veo. Yo tampoco. Vimos aí de abaixo onde se ven unhas vistas da ría magníficas, pero ahora imos ao mirador. Así que continuamos na ruta polo Grove. Ten unha pasada. Bueno, qué maravilla. Aquí estamos. Wow. Para que podáis ver todo lo que vamos a hacer. Vale. Ahora estamos aquí no mirador, pero imos a dar a volta a toda a península do Grove. Wow, toda esa volta imos a dar. Desde ali, hasta o Barbanza, hasta Ribeira, hasta a Illa de Sálvora, todo eso é o Grove. Por este tramiño de ruta que ten así eucaliptos e outros arbustos, xa estamos chegando á playa. Aí está, a unha das praias. Facilita. A ver que estamos a cruzar a ponte esta. Sí, este é parecida á ruta. Aquí xa nos juntamos ca ruta do ano pasado, do Grove. Chulísima. Bueno, desde o Grove ca súa áncora. Viñemos todo por ali. Perfecto. Aí están as salinas e ese edificio. Unha áncora, outra. E aí temos o panorama. Outra áncora aí, aquí outra. Este é o Grove. Aí hai un balconciño. E vamos. As salgadeiras de Moreira. De Moreiras. Alá de frente está o Barbanza, alá está a Curota. Vamos a verla con máis proximidade. Aquelo é a Curota. O conxunto escultórico de Punta Moreiras. Aí cas súas esculturitas todas. Seguimos do conxunto escultórico de Moreiras. Mira, aquí está. Deixamos ali o faro. E imos a continuar a ruta por aquí. Xa fomos ao mirador da lado Grove, co cal do monte. Co cal agora continuamos por aquí. Vai ser a ruta toda costeira. Alá están as bateas. Alá está o Barbanza. A punta da lá é Cabo Corrubedo. Aí, na dereita. E alá está a Curota.
Bueno, vou facer outra visual desde aquí. Desta parte da península. Houve aí está vendo, andan por aí as lanchas da Guardia Civil, porque parece que anda por aquí un submarino, pero non nos quedamos a ver como acaba. A forza da tormenta, os árboles tirados. Este tipo de formacións graníticas son impresionantes, como as que hai en Bueu, como as que hai en Bernota. Unha pasada de bonito. Vamos cara a Connegro, vimos da playa de Castiñeiras e por aí vaise para os Cacheirás. Mira que foto a la que a Curota detrás, que pasada, o de atrás é a Curota. Aquelo é o polígono industrial, aquel de Ribeira, que pasada. E agora, bueno, agora vamos a cruzar aquí este trocito. Buah! Ala, se van os calcetins novos! Que se isla de Pombeiro, este é a punta de Consnegro. Pero ese é a... Yo de Pombeiro, pensei que era máis. Vamos a ver. Hai aquí un frailecillo morto alá adiante onde aparcamos os coches, está a playa chea deles. Aquí polo camiño está cheo de conchas porque se ve que co temporal sube moito a marea. Bueno, andaba por aquí onde medio ambiente que di que os frailecillos mellor non tocalos porque poden ter gripe A. Non saben por que chegaron aquí, probablemente se desorientaron cas tormentas, pero mira, parece ser que sí, que hai moitos. Aí se come ben a cabeza, de feito. Ui, agora por onde baixo. Oh, isto pásame por ir falando, vamos a ver. Arriba. Que se notan os efectos das tormentas, sí, estes días. O sea, o primeiro día que sale o sol en 2 meses por menos, chovendo. Uy, ala, está impresionante Illa de Ón. Que barbaridade. A ver, sempre un gustazo, esta ruta evidentemente sempre un gustazo. Acabamos de ver outro frailecillo morto, entonces sí que ten que ser causa da gripe aviar. E os plásticos todos que trouxo a marea aquí arriba, ao lado da lagoa. Esa estamos en Pedras Negras. Mira cantos plásticos, isto trouxo todo a marea. Aí está a Illa de Ons, mira como sube o mar. Que barbaridade. Que salvaje. Está bravito, está. Sea parte do Barbanza.
a Curota. Estas son as pedras negras. Como bate o mar. Está cheo de conchas donde normalmente non as hai, incluso redes. Todo o que trouxo a marea con estes temporales. Con este tren de borrascas de chamaban. Unha, outra, e mañán entra a última. Eso de enfrente, Ons, e alá ao fondo están as cíes. Incluso trae un palé, a marea trouxe un palé desde aí. Bueno, e agora ímonos a sentar a comer de vida. Hay cormorales allí. ¿Dónde? Después allí detrás de las rocas había otras carayolas. ¡Qué guapo! Había varios. Ahí hay dos, hay otro en esa roca de ahí. ¡Buah! Mira qué bravura. ¡Buah! ¡Buah! ¡Joder! Feita do Besugo aquí no medio das pedras. Viñemos a propósito a vela. E agora continuamos. Outra visión desde aquí. A la Barbanza. Este roquedo é inmenso. E como fai aquí unha cova, pois desde o outro lado parece un besugo. Vamos. Aí estamos ao fondo, vai así en curva, e mar picado. Bueno, estamos chegando ao punto de orixen, Desde aí vimos todo pola playiña, así, de chill, fantástico. Fai calor, fai un rato parecía que se nublaba, pero no. No, está chulo. Está bonito. Uy, chorro. Espéranos unha cerveza fría. Todos os regancillos mortos aquí na playa. So terrible. Que non se sabe por que baixan desde as illas británicas. Desde tan longe chegan aquí. Esa é outra cuestión que habería que preguntar.